20 दिसंबर 2025 शनिबारनि दिन राजस्थाननि उदयपुर सिटीआव GMK IT प्राइवेट कम्पानीनि महलबो जत थिक-थाक गाहाम गोरोंनो चलिउइ दंमानि आजराव साइरिंनिफ्राय 5टा दिगे गाहायाव जत आ कम्पानीआव सामंखलाय दंनाय एमप्लय रक जतनो बिजि ओंलायजाक कम्पानीनि एग्जीक्यूटिव शिल्पा शिरोही अंकिता बुंमुंनि खरकसा बरैनो थांगै सायो बरंनि कम्पानीनि CEO नि बार्थडे सेलिब्रेशन आ पार्टीआव थांनानि बागै सययो शिल्पा शिरोही अंकितानो मिनि दल समानि यागलो खेनो अंकिताबो अफ्रो सावो ऑफिसनि जत स्टाफ सि थांनानि हिंगांकि आंबो डेफिनेटली आरजागाव थांनाय हिनै साखा ओ पार्टी होटेलो ओंनानि थांगै दंगो ते पार्टीनि टाइम हिंके हरनि 9टा हिंके बरनि ऑफिस बो आता दिगे हायो न ऑफिस क्लोज खलाय रजाखा तै म शिल्पा शिरोही अंकिता बुंमुंनि अबरैनो लगियो तैयो बरनि ऑफिस रक बंद खलायबाय आखबायै तै शिल्पा शिरोहीनि हस्बैंड बो तै बिनि दल खलायै बर खरकताम गारियाव कालायै लामरे लायखा होटेलाव थांनानि बागै जे शिल्पा शिरोहीनि हस्बैंड दंमानि बबो आ कम्पानीआव न सामंखलायो हायनि बागै बर खरकताम मिलिवै न एकसंगे थालायका ओ बर्थडे सेलिब्रेशन खलायमा जागा होटेलाव हिंके बरक 9टा दिगे गाहायो आ होटेलाव थांगै सगै आफ्रिनि सिमे न पार्टी जेंगै रिजाखा ते आरजागाव जत नंगै जावै मसालाय तंथक जाथक दंलायै 12टा दिगे गाहायो काय ओ पार्टी न क्लोज खलायनानि 12टा बाजियै थांमानि यागुलो खेनो जे ऑफिस स्टाफ रक आ पार्टीनि सिमी होटेलनि जत तरक के अंखलाय थांलायका खरकसा खलायै पाइथागो तंग्रुगो अंकिता तै शिल्पा शिरोही तै बिनि हस्बैंड तै आफ्रो अंकिता बो सावो शिल्पा शिरोहीनो जोंबो थांगै पाइमा जावो जतनो स्टाफ रक न थांगै पाइबाय हिंके जोंबो थांलाय सिवानो हिनै आबनि यागुलो खेनो अंकिता साक न बेलाय खेनो केबेल तै केफे खायके फील खलायका आसमसा आमहाय फील खलायबो एडवांस न सावै रेखा शिल्पा शिरोहीनो जेपुर नरक नगो थांनाय आपुर आनबो आनि नगो ड्रप खलाय रेडी हिनै तै शिल्पा शिरोही बो आपुर ड्रप खलाय रिनाय हिनै गसिका हरनिफ्राय 1टा बाजियै 25 मिनिट हाय जराव अंकिता शिल्पा शिरोही तै बरनि हस्बैंड बर खरकताम मिलिवै लामरे लायका ओ होटेलनि अंखरलायै नक फाइसिंगो फियाबा आरजागाव गारियाव कानानि सकां बेलायखिनो तामाहाय ओंजाखा अंकिता तामनि हिंके आरजागानि कम्पानीनि बरनि कम्पानीनि CEO अलरेडी न गारि बिसिंगो आसुकजा कम्पानीनि CEO तै शिल्पा शिरोहीनि हस्बैंड बर खरकनि अलरेडी न आसुकजाक तै बरक बाहायके न आसुक लायखा एकलगी सि सामंखलाय लायो हिंके बा बरक बथानानि बागै आसुक लायखाना एकलगी हिनै न बिसि yang ayang wansuya कारै बरक कालायखा गारिव हायके किससा गारि चालकमानि यागुलो खेनो हाईवे लामानि कायसे दुकान दंगो ओ दुकान का नाव बथागै कम्पानीनि CEO तै शिल्पा शिरोहीनि हस्बैंड बर खरकनৈ जेला मिललाय बरक अंखर लायका तै ओ दुकान फाइसिंबो थांगै तै नालायका तै फ्लैग रक पाइलाय बरक आरजागा न स्मोक खलायलाय आखलाय पाइबाय एकबाय ओ तुइनो तुबै फायका बनि कार बिसिंगो नंलायनानि हिनै तै जे सिगरेट यागो तुबै फाइमानि अब अंकिता न ऑफर खलायो फियाबा अंकिता आमाहाय कुनु दिनो फाना बनि लाइबो नैयाखो ओंमानि बागै बो माना खलायका फियाबा बारे बार ऑफर खलायै तंमानि बागै तै yang अंकिता बो बेलायखेनो हें बखरक लिलाकजाक तै केफेकनि बागै बरक ऑफर खलायमानो एक्सेप्ट खलायना हारखा तै हायके बबो ओ फ्लैग नो सलारक नंमा हायके नो नंखा आबनि यागलो खेनो जेफ्रुबो ओ फ्लैग नो नंखा आफ्रो केनो बोतै बखा सिरकलिया आरजागाव न मुक्त्रै लायै थांगा लेंमा हायके
te lengi thangmani yagulo bo tokuno sawi manliya jepru mokol fyoka afruke no phungse aija khlai mankha te afru bo wana jagui o afru bo bokrok mihimani hamsugya ko kisa kisa mokol fyogui kisa sika kha afru bo silpa sirohi bin dolno sengkha tabuk bode ani nogo soguya ko hinai sengmani yagulo bo bini dol silpa sirohi kunu fano response riliya aboni yagulo kheno teisa haino hai lengi thangjao kha bini nok phaisingo thangai akoi bini nogo sogoi kha afurkeno aboni yagulo kheno angkita no boni nogo tunui rekha tunui remani yagulo kheno bo afroto khasiya thoka dibor jora dibor ni prai duita dige hayo bo sichakha afro sichaoi akoi washroom o thangka makhang rok sui akoi fresh angani hene afroke no bo sago kisa notice khlaika je bini sago khichingmani mari dukumanjak mari ama hairo tei bua bai totora rogo warjak mari ama hairok mangkha tei jepro bo washroom khlaika afroke no bo kisa khel khlaika boni private part rogo dukumanjak rok tei aboni yagulo tei bo notice khlaika bini je undergarment tongmani obo bo gomajak aborok notice khlaibai mani yagulo kheno bo belai wana jakha hingke a horok tamo ongkhana borok khorok bwringni kwcharo bo kunu sawimanya sabo tamo khlaikana oborok no norok naina muchungkha hingke part 2 mana singnai jodi norok part 2 nangoi tongkha hingke comment section na thangoi comment khlai salai di part 2 hinai norok ni bagui ang dakti no tubunani chesta khlainai।